Ka Khasil Autonomous District Council KHDC kampat yo satya ya kadu kanu kesong jingira pisa nak sorkar India nak mentau senam arajar puai arajar arpuar. Haba pentip ya kani hak sibaar ke dorbar telang ka council hak kenta kili jingkili man hak kendai terik noiwing arajar arpuai ka executive member bedai pe ya ketan forest ka kong Magdalene S Maulong kalau ong baka council kampat yo yang jingira pisa. Uba Charles Marngar MDC kaliang persya namau ti konsi ubalabu ya kecingkeli ulo ong bau kumilinti ya ka jubab na ka executive member badai ban pay ya ka trans finance unong ilam kaliang persya ba pensingan NCM ulapun pau ya ka ju ka sur kum uba Charles ya ka bau ba Titus W Khan CEM ulo ong ba ka EM kami khamat ya ka executive committee halo ka te ka jubab halo ka jingkeli banrap uba Titus ulo ong ba ka don ka rukom trikam ka bahab ban thau khnang ba ka jingyo jingra pisa na ka sarkar India kan long ka ba klem kanu ka jingthun pat ya ka rukom trikam ka konsel Jentili belawan di MDC dan program nak mahaki. Will the executive member in charge be pleased to state whether the council has received any central fund for the year 2021-2022 ke Jubab Pelong Nusa? Deputy Chairman Sir, Imat Badan Keting Kelah Kalian Nomor Ba, Aku Jumut Judanga Kau Submit Yang Lebih Sekali Kedai Nomor Ka IM Jangka Jangka Finance yang ini jubab yang jangka Koras Nomor Ka Jumut Jangka yang ini Nomor Nomor Ka Jadi Developmental Schemes Berkiwai-kiwai yang berbeda begini cukup kan nomor hanya konfis sendiri nomor terbang itu telepon jadi natrai terbang nomor angkat sama polisi juga istri komiti nomor benda bisa kali benda bisa UIN atau DPCM Malaysia UCN balong overall ban ambil question jadi natrai kata Isang aja satu istri komiti siap. Mr. Deputy Chairman, sarai IM di persen ya state committee, ila jubab no. Ada supplementary, tidak ada suplemen saya. Terima kasih dan Mr. Deputy Chairman saya, rangkum kita dekat dengan gaya, kuat hebatnya, Islam kita lakukan. Iyo di developmental scheme berjuai-juai komunitas exclude area Christian finance de kalian jongi di dekat kalian itu yang kuat penting tiga coba bantu kalau no de ni kuat itu penting pada yang ki steps kita kalian jong ke executive committee la persang se idon em kilat kilimpi mo dan mataban ora developmental scheme berjuai-juai la kementerian kementerian di konsumsi bat kunjuk dalam tata council di propose Mr. Deputy Chairman, aku boleh ya nampak dalam rak itu singkeli. Ini suku iba parok ni kat tentang kajian dalam concern ada tinggal dia buat scheme. Nomor bah ni juyok nawi Islam ya kawan. Ada jingera nombor ni scheme di fair hati song di tahu di sen di fair. Te kumba kalau mentah ya ke 15 Finance Commission Award kepada kejong u arkuai arkuar nimpat yo. Kadang kalau bagi don kat tu kami ki jengek ki bangi kenduk lagi ki kendiat berai ki baladap. Hakaba kalau don ketika konflik kerana confusion nak kalian jongka central government berkhamtam nak kalian ke ministry jongka finance agaknya dia buat ke ban channelize ini ban ai dia ni ke fund dan buat kita rural local bodies nak kalian jongka ministry agaknya Kerajaan baka ministry jongka Pancasila. Kalau don kecing perkat baya iskim baro
Di banyak lembaga seperti rural agency. But kumangalakan menin Kapolri ka bangatirul ka bill kabiyay ba village development council. Noong ba central government nakapor sa kapor ka insist bangidi bandan ini grassroots governance body. What lada lanyo ini ka district council kung gawin na rural local bodies. Tapi di susu ni donpat sekiway pat ki tenak rekam ki bangi ong ki dorosnong gitu. Denrai ke central government pat kampwa badiku ya ki dorosnong kum kita ki rural local bodies. Kuat itu kita di village council kumbalong hati we pati cekah sana takadang suan la kebil kabang iong ka village development council but kalau dulu kecing persyang nakikat tu kat ni banyalam bakala support central government ya kan ka fund ka 15 finance commission day banyak yang di wepat di council di dalam itu dekat sota adalah ladon di koresponden di ladon di Singapore City dan mereka basah tenat kalau hakakat arterik ke jong uni ubna na kalian jong minister wakai ya ke senadi ke state adalah ulai ke clarification saka jong minister jong ka Panchpira ke tunjuk jong ka rural development hantai for Delhi union minister bahame galaya ngindon ke panti rat system ngindon ke district council but ada mentah ngidang itu ya ke district council kung ke rural local bodies tinrai still namar bahaka system ban penyak yang fund ngidon kaman pendak di katu kat ni kam dang menne ngadang yo ya mesti na officer jangka ministry jangka finance berkata kalau bang dengan pembiang ya ke PMFS kabaya day berkata account kejungi ya ke bang ada dan operate maka jangka account nak benta banuan rak yang nakon makumju ro kandan ke digital signature bagi di authority bat bandan du utau LGD code ya ke haduk mentang nampak tip we LGD code mentang yo dan kini ke short form LGD code but kiwi kikam kibede bat kami si jangka finance ya kan ni dang le anta nak kalian ke office mungkin tian nak kalian jonga bat kunjuk tu nak kalian PCM be in charge finance in pedat activity formalities di bang de le nang ba system ban penyak ke pon minyo ngadon ke internet data jenis sistem lang ni sayo ini ke pon korubia baka ju ke pon ngapa kan tempau ni akmat topi alisian layo ru ya kan ka pisah jang kai sim jong ka sen ke ladak ke pangilai kun ke port lai ba ke state government kelamut ban pentrikam yang baka PhD department dan reha ka pakado tahap ikan pelai ini state council dia kan ni tang sudah position la ong ya dia minta tentang development ya bang intercept di guidelines di dia bagi kai scheme but nangai datang sudah position insayo ya ka allotment nak bantah nak program bagi kai scheme tidak sekian pakai scheme di bang dah pasang nak karena ladang develop ini formality dan di scheme juga ada help scheme juga ni yo itu pakai bantah kena kalian ketemu pasang itu pala ya ke panuan ra kepilat sungerap membagi scheme juga repair na bahkan long ke sungerap nak mentaki baik bagi konsumsi kita Deputy Chairman sir kong yang soban hak beli CM dan borom jong belai ke jengpen syah kepada ini yang soban hak beli ru mentah jong pi ke jeng bodin ke jong pi gini schemes nomor kum ke council ni soku ini ba dan kam masih bon ke fon kam tam di sini detail kalian jenong tre ke office ke jong ru masih dan kam ke area ke jong pi
ini suku balada nakalian jangka council ini lapan hampir setiap kalau gitu menteri ini dan nakalian juga hampir su balong ya itu kita kawai kalau bah itu mengalahkan mana dan ke likit semua jenis setai kepada dari benih gosong biru dan dengan terpadu isi bentuk bin bah senang bah kenir kalau gitu menteri dia nakalian juga wish CM all the best semua sedang lah bentuk bin bah ini diskim mengisutu hukum ke council ini dalam kam jadi development kalau scheme but dua scheme dalam tak cuma ke council aku betul betul misalnya di Komisi Mansar orang itu naga di Komisi Agensian ke problem baru tadi naga tahu bah ingin digeseskan kepada sentral government ada confidence ini subman sebut yaitu inisiatif bagi eksekutif komite apa kaji long siang bak tidak berkai sebab la minister jubun bentar kaji mut terlong ban convince jika state jika central government bagi dan kaseskan kepala ban yo bisnya kaji mut ya ka BJDC village dengan council tapi ko way naka district ya singala pandong kapan convince jika central government but yes we have the system sebelum democratically elected na kebentak kerasa komunis hendak peniak kelang ya kan tradisional buat ya kan jadwal kena apa appreciate ini tentang dan ini bisa menginsan yang kena kembang kemudian ke pengelabuan antara financial sustainability and stability juga council kapag hapan yoro ada pasti kabati aswa pa ni siya na siyam pong bang ang sapat mo yung dapat scheme kay gran tapi kung nga so kanto pwede ka ato at buhay na buhay ko ari juga belum tayo harus sedikit siya bang kata scheme kada ka 90-20 tentang bun ba aki magdi banyo kaya hopefully ba din bang na that kanjang ni ito ibaro ko banyo kon trend ng government matay nom confuse you ada dari panciat rural ministry ni panciat ministry ni tribal affairs ministry ni whatever ministry so paling bagan kaseskan betul ni ngapain dia kabun ke bisa kejulong bang hapan long fan kaum di MDC ban work together na kebenka ka interest di council but nan ka dinong play but nan ka itu di parau betul ngaron dadai tadi tak lihat ni apa besar di kisaman nakalian kecuma ngasukwa kowe kalomba nakalian ki khot kepada duram bah kebaking implement ni scheme subha pentet dan yo dan pendat for yang nang bangin yo bersomit dengan UC atau for